الود السوالا هذا محمود كوم توجور. محمود لا سمك محمود. محمود دي فوا الجي دي فوا سيد مورث ديسبونيبل سوالا. لا سلمك لا سلمك ولا الماتش. انا بارلي بوكو دو او ديبي على كل حال سي فري نو سون با دي غران كونيسور دو فوتبول ولا. وي. يا دي سبيسياليست دو فوتبول ولا مي دي فوا ما نتفرج نتوالي شو لا ما شو لاش. وي. والله moi j'avais dit on va revenir à Knilaq al-Hal parce que c'est vrai نقلد parce que il a gardé à un certain moment l'équipe mais الساقينا حق ربي واحد السيد غما je suis pas un spécialiste du football mais ça fait longtemps نتخدر le football vraiment الساقينا في مارك والله ما فاهمه والو je sais pas pourquoi. بصح سي با بوركوا ورورنا ربي اسمع زيدا واحد سعيد سلواكي لا اكيد السقيو في مراك لي جوار لا تاكتيك نو افون اون بون ايكيب اون با بيزوان ني دو رونفور ني والو سلاسيون لوديتور هذا سليماني هو يظن لا والو والله بركان بي وطراني على كل حال نو بغيت بور كومبيان دو تريك يفو بيان سلافن بغيت دي لقى سلافن ils auraient dû ne pas le ramener جنا سميث comment il s'appelle بركان c'est un excellent joueur والله ساقينا حق ربي ما فهمك pourquoi بصراحة tu es en tête du classement tu aspires au championnat il faut jouer l'attaque à outrance on ساقي حق ربي on aurait gagné واحد 3-0 ما بالك بلوس وي السمران كي يروح والساقيم كي يروح انا جي في زميتي سور لا توش يتعقيد وهذا داخل لونترينور يقيم يخدم ما في مهران وين لونترينور ثورنا كومون سي با نورمال لا يفو كومام والله ما زاش هاديني والله ديتشي اون ديسيون صح يلا ديسيبسيون سي با لونترينور ولا هي ديريير جو سي با كيك شوز On a une bonne équipe quand même, tu vois, on a vu, ils ont joué, ils ont maintenant les automatismes, le match n'y a il n'y a pas de grande ou de petite équipe. La GSK, ils gagnent contre la petite équipe. C'est des grandes équipes qui mènent le championnat national. Pas de petites, voilà, c'est Guinée, Chlef, voilà, Skra, c'est des grandes équipes. Des bons joueurs qui peuvent faire la différence. Non, il faut revoir la Kégué, il faut revoir certaines choses. On a une bonne équipe, il faut la mettre. Il ne faut pas changer la Kégué à Seguini. Il faut la soutenir quand même. L'équipe qui n'est pas quelque chose. Seguini, Smith, le 3 il jouait très bien. Le 2, c'est pas Amelit qu'il faut mettre en 2. On les mettre directement Smith. Mettre chacun a son poste dans l'équipe. Il ne faut pas brouiller les choses. Amri, c'est un milieu, il fallait le mettre au milieu. Oui. D'abord, le Varek, il est déjà aquí. شايدين ما نسيت لا لا سجير يقرحوا ولنا لا فاون ديريك الله جيتي تري كونتون صح الحق اخويا بصحتهم لا فيكتوار نو على فان لا رونكونتر صافي فريمون مال صافي فريمون مال على فان لا رونكونتر الو وي لكن سلا انا اكيد صح نسن ولا لي سون رومونتي او كلاسمون ils ont trouvé le moyen de nous battre. Oui. Après on avait la victoire. S'il y avait l'équipe l'autre fois. L'autre il est blessé, mais il fallait mettre le 2. Ça fait 20 ans qu'il joue avec la GSK. C'est un très bon joueur à la fin, il dit que on se rend à la fin. Il fallait Berken, c'est un. Je vois pas pourquoi il fait que c'est. Ils ont pas validé le but bout de bout.
سي كوم سا. لي زاربيتر سي سا البروبليم. المهم شاك ديني ثورا مازال انكور 16 ماتش. مازال انكور 16 ماتش. il faut une équipe. Il faut un maximum de points derniers. كلمة هذا ولد عليه ولدي توا جوار ولدي توا والو. Il a une équipe qui est bien en place. Il faut savoir les utiliser, c'est tout. Oui. Il faut savoir les utiliser. Il y a une bonne équipe là à l'intérieur. ولا قالوا l'entraîneur غادي تبدل لي جوار chaque fois. Il faut pas. L'entraîneur c'est pas l'entraîneur. جبر بي l'entraîneur ولا كوني غورنا. Nous sommes tous des entraîneurs, nous sommes tous des trucs, nous sommes des crayons داخل l'équipe. كاين في الساعة فوربي حنا شي كاين c'était un ami à moi, on discutait في الساعة فوربي. Des fois il y a des pressions extérieures, il y a des trucs. Tu as acheté un joueur à coût de milliards et puis tu le fais pas jouer. Malgré les autres ils sont bien 50 مليون كاين comment. Il faut dire la vérité. وكاين اللي ما عند سايد هما. كاين اللي دابا نجيو راه كود مليار ابري tu le laisses sur le banc تلعب وإذا كنا يديروا عليه la réserve des excellents joueurs. La غالب il fallait le faire jouer. Absolument. C'était la غالب. Il faut revoir cette politique. C'est tout hein. Oui. تنميرته محمود. هذا ولو سي با رابيل تصرف ندري من سنة لو ريكروتمون ولا. والله il y a un bon potentiel à la JSK. Un très bon potentiel. Absolument. Il faut savoir l'utiliser. تنميرتك محمود. encore رغم سمعك ما quelque chose qui ne va pas. chaque dîner. Ok. Nous sommes déçus quand on perd. نفرح ما نربح comme tous les supporters du monde entier. Hein. Oui. La prochaine, Inch'Allah. La prochaine, ça va être bien. Inch'Allah, la prochaine fois. Merci beaucoup, Saïd, et bonsoir. C'est bien. Merci. Tu nous éclaires, tu donnes la parole. C'est bien. Merci. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup. Merci.